ayah dan ibu yang Ima cintai dan hormati, Ima sangat bersyukur kepada Allah telah terlahir sebagai putri ayah dan ibu. Di momen bahagia ini, dengan memohon ridho Allah serta restu dari ayah dan ibu, izinkanlah Ima untuk menikah dengan Muhammad Aziz Saiful, seorang laki-laki yang insya Allah bisa menjaga amanah ayah dan ibu, serta menjadi imam yang bijak dan penuh kasih sayang kepada Ima. Every time you look at me, well, I've seen you in jeans with no makeup on, and I've stood there and all is your date for the prom. I'm blessed as a man to have seen you in white, but I've never seen anything quite like you tonight. Ima, anakku sayang, ayah dan ibu mendoakan semoga kehidupan rumah tangga Ima nanti senantiasa rukun dan damai dan sejahtera, sehingga menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah dengan penuh keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Right into the grave with me. Oh, well, I've seen you in jeans with no makeup on, and I've stood there and all is your date for the prom. I'm blessed as a man to have seen you in white, but I've never seen anything quite like you tonight. No, no, I've never seen anything quite like you tonight. Oh, no, no, I've never seen anything quite like you tonight. Saya nikahkan dan saya kawinkan anak kandung saya, Rizmia Rizmaya Sedunia, kepada engkau dengan mas kawin logam mulia 20 gram dan seperempat alat Sometimes sholat. words just ain't enough for this love that's more than love. Well, I've seen you in jeans with no makeup on, and I've stood there and all is your date for the prom. I'm blessed as a man